ben ik van mening dat journalistieke acceptie is eigenlijk niet nodig. In de zin dat bijvoorbeeld als de journalist voldoet aan de voorwaarden van de kerk. Met de hoofdgrade zie, met die differente personen ook een rol eigenlijk die komen je als een leeuw, awe. Seguro met mijn jorden, maar dan met mijn close friends dan kun je aanwezig awe. En dat is een trajecto fácil, pero seguramente no se logra. E de qual me te recomendar também qualquer gente que coloca bem estudia rechten, bota bom na Universidade de Aruba. Mi tópico daarbij is titel meestal bescherming of beperking. Het geschil tussen het gegevensbeschermingsrecht en de persvrijheid. En toen ik vraag meestal in hoeverre kan de invoering van de mediaverordening en de privacyverordening bijdragen aan het bestaand geschil tussen het gegevensbeschermingsrecht en de persvrijheid. Nou, het daarbij eigenlijk, ja, actualmente nós conhecemos o geschil que está going on aqui na Aruba ten aanzien que de privacy, direito, ja, privacidade eigenlijk. En toen boting persvrijheid que bisa nanti direito para pisa, skibi, looking en keer. En toen sempre dois direitos na aqui ta kom den botsing com outro. En toen de bedoeling die inscriptie eigenlijk dat we wak kon invoering die mediaverordening of een privacyverordening die lopen juda com o geschil que tem aqui na Aruba. A situação aqui pode melhorar seguramente. Se pode melhorar, e me quer segura invoering van een privacyverordening, anto een mediaverordening met een sua kritiek tem também, pero lo hasi lo seguro lo por brinda ajuda para o problema que nós temos aqui. Para a persvrijheid en de gegevensbeschermingsrechten diferente incidenten dan que passa, por exemplo, caminho bota wak persona a worden herida of persona que falece, en que prensa ta saca portret de esaki en pone portret publica portret de curpa of persona herida riba social media, de qual sempre me se tem conta que a família não, mas se tem conta que a gente não está aqui atrás, que porta ainda não a come erachter que não tem uma pessoa que falece, então se não bem aí essa via de live stream ou via de publicação, e não está algo netjes ou não está algo que vai sentir leuk tampouco. Eu aconselho a cada que bem, vou estar mais que welcome e qualquer coisa pode tomar contato com a pessoa responsável ou vou bem também aqui na Universidade de Aruba para mais informação para o estudamento de lei.